Kay tulo na ta. Di na ta kalig balay. Ay. Pre. Isa na, pre. Isa na, pre. Tara, tara, pre. Tara, pre. Dalas gaw. Oh, may kahoy kanina, pre. Ay, pre. Marag nalamat yun, ani, pre. Balik, dito balik-balik, ano ba? O, bitaw ni, no? Sige lang. Train. Sa kaawa ni eh. Andre. Las gawa, pre. Ha? Wala, pre. Naagyapon ng tigulang, pre, oh. Pre, Wala, pre. dali, pre. Pre. Ay, katawa. Uy, murag. Lamat yun tani, pre. Ana, dyan. Ingong ba ito si Lulog? Baliw na tong sinina. May pahinga na lang solusyon na to. Sige, baliw na to, kay. Sige. Bali, kay. Sige kayo. Bali. Kasi awa ni. Ang nag-climbing pa mong tayo. Invite pa mong kagod. Sige lang, good. Ay. Tara. Tara. Hindi na bitaw sinina. Pre. Maugya pong kahoy ba? Ay, wala ni, pre. Lamat. Wala ipik to ni, pre. O ipik to, gibali naman itong sinina. Oo, nang tani eh. Katulong na natong agi diri ba? Galas gawa. Sige lang, pre. Dito lang ta, bahala na. Mangita taga laing dalan, bi. Sige. Wala, pre. Naagyapon. Pong tigulang, pre. Dulo na nato. Maligno, man siguro ni, pre. Tanaw, itong dulo na to, pre. Dulo na to ba? Kay... Nong, di mga mangunsa nung, no? Mangutana lang, minong. Di mga mangunsa, be? Tinuod ba ni? No. Ilak. Nung, ganina radyo midri magtituyok ba? Nawala, magud-migod. Asa man yung agyana na ni Nung? Wa di may katuod ba? Bito anong, ganina rod may katulong namin sige agi diri nung ba? Basig na kay Makuan niya Idea sa ba? eh. Mabitong sikog pangaway ni dong kay masaag pugo. Dugay na kay ko riba, nagtugay ko makatuod mo pagawas, pero nalipay ko, kay tulo na ta. Di na ta kalig balay. Atay. Ay, pre. Ikaw dahilan, pre!